U svetu svakodnevno nestane po jedan jezik, a lingvisti prognoziraju da će do kraja 21. veka odumreti čak 90%. Srbiji ne preti opasnost od izumiranja, možda baš zato što se u našim školama neguje srpski jezik, razvija jezička kultura i čuva tradicija. Vršnjački tim zajedno sa nastavnicima koji su u programu Škole bez nasilja, sa stručnim saradnicima škole, direktorom škole, organizovali su ovaj jedan čas na kojem ste mogli da vidite kako učenici shvataju maternji jezik i kako su u stanju da ga očuvaju što bolje. Maternji jezik, kao što je i Stefan Nemanja rekao, poručio je da svako milo čedo čuva svoj jezik kao zemlju. Jer ako, kaže, čovek izgubi jezik, onda je izgubio i dušu. Pa eto tako mi našim đacima pokušavamo da nekako ih obrazujemo i vaspitamo, da što više neguju svoj maternji jezik. Ja evo apelujem da što više lepe reči koristimo u našem govoru. Malo je lepih reči. Nekako smo zaboravili jedni drugima da uputimo lepu reč, pa ja evo apelujem da što više koristimo lepe reči. Međunarodni dan maternjeg jezika obeležava se od 2000. godine u znak sećanja na studente koji su 1952. godine ubijeni u istočnom Pakistanu jer su protestovali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični.